Dekubitus nastaje stalnim pritiskom koji postoji na mestima gde kosti upiru u meka tkiva, kao što su peta, lakat, potiljak, lopatice, dlanovi, vrhovi prstiju ili debelo meso, gde pritisak zaustavlja cirkulaciju krvi, zbog čega dolazi do oštećenja kože i potkožnog tkiva i stvaranja crvenila, plikova i otvorenih rana. Specijalizovana oprema za prevenciju dekubitusa se može kupiti, ali i lako improvizovati. U tu svrhu se koriste manji jastuci, gumene rukavice napunjene vodom, kao i đevreci napravljeni od zavoja i gaze. Ležeći pacijent mora da menja položaj na svakih sat ili dva. Ukoliko nije u stanju da to sam uradi, morate da mu pomognete, vodeći računa o osetljivoj koži. Obratite pažnju, koža mora da bude čista i suva, jer vlaga povećava rizik od dekubitusa. Ukoliko je moguće, pacijentu treba obezbediti dekubitalni dušek. Ukoliko se dekubitus ipak pojavi, odmah obavestiti stručno lice.